Ini kan dari Propam Polda Aceh, ya. Kemudian kamu persiapkan. Tapi sebelumnya saya tes dulu suaramu ya. Siap. Sanggup ya? Siap, sanggup. Nah, kamu hafal surat Al-Isra ayat 9. Siap, hafal. Surat apa? Al-Isra ayat 9. Al-Isra ayat 9. Siap. Nah, ayat 9 aja ya. Siap. Oke, coba. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر